Siyathanda bazalwane ukunibingelela nonke egameni lenkosi uJesu. Abazalwane base-South Coast siyabingelela. Njengoba silapha bazalwane sisendaweni yaseMzumbe Epic Store kaBombo, lapho sizomisa khona imvuselelo enkulu ka2 weeks bazalwane. Siyafisa ukusho ukuthi enhlizweni yethu uNkulunkulu ubeke uLuke chapter 10 from verse 1 kuya ku12, la lithi khona izwi likaNkulunkulu wabathuma abafundi uJesu abawu70, wabathuma ngababili kwathi bangene imizi bashumayele izwi likaNkulunkulu. So bangcwele nathi uNkulunkulu usinikeze lowo mthwalo enhlizweni yethu ukuthi kule ndawo yaseMzumbe Epic Store sizongena umuzi nomuzi sifakaze ngoJesu osindisayo ukuthi uJesu uyasindisa, uJesu uyinkosi, uJesu uyabuya masinyane. Sizobe siney'nkonzo bazalwane emini, iprogram yethu iyaqala ngoba ekuseni sizobe siney'nkonzo, siyathandaza ekuseni, sinenkonzo before abantu baye emsebenzini. Masiqeda lapho singena imizi ngemizi, abazalwane baphuma ngababili bayangena bayashumayela uJesu. Masiqeda lapho siyokwenza iy'tika ama-open air, sikwazi ukushumayela ukuthi uJesu uyinkosi. Makushona ilanga from 5:30 bazalwane kuya ku7:30 sila kule ndawo esimi kuyo, siyamemezela ukuthi uJesu uyinkosi, uJesu uyabusa, uJesu uyabuya. Sizosho lokho nje bazalwane. We are super excited ukuba kule ndawo. uNkulunkulu animusise nisathandaza, uNkulunkulu animusise nisahlela ukuthi niza kanjani ePick Store kaBombo eMzumbe. Amen, hallelujah, amen.